Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwika Gusii na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yomuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime town ya Nyamira genda asiduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola ime yomuchumugonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yomuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyorobo kwa liwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakuango irerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Umonchu muligire bono tigato kwaligania Emanyie Jumatato litukarigalia Jumatato ekera bono litukulia kano stalikinye omutinyo kyando mwaka bwechiri bubere na 2023 na manga genderete gokorekana ime yense ya Kenya nena se orogongo rwa Gusii ekero torochabuna omuroberi obwoko barikia abagotu na boigo bari no borema ero konyorobo konyiko rwa se serikali ogenderete ase chinsemo ao na boigo nyarabone University ya Kisii ya Sentunde ntangani litukulitanga ni gobaligania aboroki wa bange bali bono basaso mwako mutangani ekero kelia goetania aboroki wa chiri bwisano nemo ase litukulia lio kani gobaikira na se University yo ya Kisii ya mwako bo omutangani na bantu bonsi korwase orogongo rwa Afrika nigo bagenderete kuboriwa kubwatirana ase uko kuryari chibu ryo kugayana emechando iyo koretwa kubwatikana nugo nchurira kwerire na yanekero musangirikano omonene obago kwariganiwa gusobo chakabene asamagacho AKCC ime umucho Nairobi na boy gonto ko ebuneke ombeke monige kiraseke gambero kwamererio moroberi bwa Salafanda na hote buno moroberi no bwanto gotugoterware kero kiribono boibi wakolekana utobo kirera segetseni kima utakia rubiza chinsemo chia keroka mwancho muri ya negati ari to kwariganirite asem goroba ya rero ime Emanyie Jumatato iri to kumanyie kumna to kwariganire kubwatirana na basaki baito asenchira yobwikirano ayo monenda mange gendra gotobwati agoterensemeria mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeria YouTube na bogotera buna Ndizi TV News na so mtandao Twitter na bogotitwetera @Ndizi TV News iri to gendra gusanga na boigo kwemanyia amanke Oyato kubwatirana nere korwa sensemo yebimanyiriro niga kurukwa Joshua Uta retariane Evelyn Osero retariane nchenkuru kwa Vincent Onyancha na boigo Petronira Mukeira nero kaine kya chibicaniryo gichawe keire asenchira yabene na kuyachaka Emanyie Jumatato ensemo yabono margoba banta bangeni gobeso kiaso kunyara goba kanera echukurufisa boruke olwa soso mwako mutangani as University aiga sense ya Kenya miyo mujobo songa saving ya National Bank abuno abarwa kana chibese cyo warwa bayiboli ni gobaikera na sensemo ya sobonge erikanyara kane konangwa kana bali chibese cya sabantu baho gukigo cyaka chikosi anene as University aiga sorgongo rito rwa Gusii
Korengana n'oboteneneri bw'ebenki eyo ya National Bank nigo bateba buna babekire emirobere isaine yokoenekia buna omuroberi oyo nochikokorekana ase enchera ero y'obwororo ase boigo baenekia buna oborendi oboting'u nigo botinyirie. Murikito Ndipo Nasanya naikira nase benki eyo bene na gotwariganiria roboti rokobwatia. Ase omuroberi bw'abaroki wa Gusii University ao omotinyo yo imeyense ya Kenya. Abarokiwa anene abe University ya Kisii nigo omubaro monene bwa baiboli oenekiwa ase benki ya National imeyorosagia rwa Kisii. Raini gere ntambe twanjire kwadimiti abana baitu ono turoji ngade tukore nitoko chao tutakore na botokoira na mama sengi je raini turojere nene na bana baba admitted abange Kisii University Kasa moja na nusu bengi yego saa 2 ndoje ngabono musango manoro teri kusuka lakini yene mwenda kokoni tole ngorangora Gusangane getaseni Ndizi TV omo manager burusagio rwe amoni maikara nigairera emiroberi miya bariganitie eliokoena na obokoreri obuya Racha wiki eja tuengerende na Watindiwe University tukabangana kitogo ikirani tubasa pelinde bakane base abeso wangu to avoid strong cues ne agent yondinale angena family bank no yonde besides KCB no yonde na Kisii University main campus. So in total it was 9 agents and big agents very active. Include na staff the hotel at those are 13 people. Na boigo niganyara kwerera chinjera chogotingyo borendi na koena kianga omuroberi oyo oerira sencherengi ya security to security armed security utambia tokutora babere lakini tuamenta babere saiti patini iskaria utanga bana wegete kiu onetaba odebeza Nyamba bali unarmed bali the services ntugatoya moma okuna kwa coordinator bakuna kurobera na bande batatumba iskaria tukuyigole bengi yeto sambiri nenusu kwa customers na license yeto ya CBK na bekota baigo lakini tobegete miroberi yo kusabu kwa baiga tutayikuwa siekera mpaka kerera imira ere watekana no komenta kumubaro bwa barokiwa no kuganya kwegekege tambe abaiboli nigo baru okuboria wo komenta chinsege chinde imeyo muchubosongo elyo korobya obokoreri bwabo korusambiri paka wono bantu kanga bakodi okuboli kwane kodinga ababeke personnel baisaine abari barakorera abandi kera abantu bakire bangi n'abandi onyemba konyara bayigorero sagironde rinde bakoreke ba ekerege tunegi akire giya korera abantu bana intimons baisane wale basabanga ebengi nene nane ya serikali yale kugura branch agara twakonyu bwanga agara twamukire hino komandi roje ngeza asabe kwa roje turakona onga stir na ndira kutora vera hino ndo kole doje man kwane ngonye diba njaba beka abantu bayisaine bagotumira ga tusibwa na bali bonsi baligeti kwegendereria asobonchereria nigo bariganiwe eri banyare wekinia Urusoro kironi kiraina bali kibyasara ebike nebinene na condition yenene yebyasara kubironi ne license ye county wawo swama tugata bakolemberemo balege service counter siga ko ba engage ko bateye kugani kwa unakole na babekira ni mutagete Ripoteria ingetaseni Ndizi TV kurwa soro sagia rwa National Bank imeye county ya Kisii elietaria nendi pon asanya Miamono murikeito Ndipo Nasanya ase oroboti orurikiranu aborokiwa baria ba Gusii University nigo bachakabene ase chinsemo imeye county ya Kisii anena ase University ya Kisii nigo aborokiwa mubaro monene bwa aborokiwa oenekiwa abo baswa kwerikia na gochaka amasomabo ase University yo umuroberi okageire koira amatuko atatari bosyo
Kulingana no registrar across University ya Kisii Dr. Josh Kirongoni gatebere buna abaroki wagwetani chiri bwisano ne maseri tukulia lero ni gobaikirana ase university eyo aso mwako bomotangani na boni gobatebere una mbabegetemu berese kone kimbachi kwaliganya gwetani abana chiri bwikumi ase bali baguchigosoa omwako bomotangani ase University ya Kisii oigoni gatebere University ya Bekiremu berese kone kibuna kiro mwana ngochara kwanyara libagari yabene kunyara kugendera na masomo ase University yo ya Kisii. Omorikeito Josephat Amisi na roboti urwa sobwagare. Tukuri tsanganiro kwelikia Emanyie University ya Kisii nigo abaiboli amana abana banyarako bawikira naso bonge ase wikira abana chiribwisano nemo gati abana bakagero wikira nagayiga chiribikomi banyarako bawikirana naboigo ane nobotenelwe University guchaka omorobeli bokolikia abana bwo itukolia lero italikinye otwalenge kwaligania abana bagoto mwako mutangani first years na itukolia lero kurwa twajagete chinsa cha mambya 12 ange gwika chinsa isano na mwega konya twaliganiria abana chiri bisano nemo nichiminye asa abana balia twaliganitie konyorange gwetani chiri 10 na nabozo tatagotebanga ayonsi ganyalikanira singencho university ya Rostimiro Gusii ibinte binge gobya tumia technology iva abana abanonya bale goja bonsikiri 10 abatwalengere ndiko bali gatikulia lero irinde baswaso mu university baswasa masomo lero ni gutwara gopokea first ya chetu kwalia bali gocha lero na mono mweso koligereria tu abali ganiri no twenga koruchisa ikomene amachama na mono miroberi yabangire no mutendo witwe gisemi Dr. Josh Kirongoni nigo yangemya sana abana mbabekire baho kwalika tugeita nonye nkwanya gochaiga ayebodi ngeita ke university ngeke kuna waikabu nigo kwalika nigwa kworokererigwa paka waika gwakora ni Ndizi TV nigo Dr. Josh Kirongoni baigane kirie buna abange babaiboli na boiga bana banyarako bagwikirana ase skuru iyo banyarako bakorawa na bande kwelikia anene ase omoroberio olie bwa help lindi na baro bachiko baba kokonyeka ane chibesa chiriche scholarship chikwane no amone serikali ase boigo mubaro bwabana ase university yo okagere boigo komenteka kubwatekana no konganyigwa kwa bande gocha ase university yo ya batara apply konyora scholarship was a help loan twa bigete na nero redesk asaba kokonyo abo bale kokonyo bakora application irinde benyorera obokonyi kurwa serikali nabo igo ekero abande bali kuchambale barweta se mangana ya technology atali twabegete nawe game asase bali kweta bakonyi bwango na mono asichina ambachiria twagokere sana na mono no twali chiri 8 ekali bali go change ku university go cheyende twanyora china ambachikamenda neki twamanyanga oboguma bwa Gusii ambolese kuwa bali moko genda risiko mutiko lichisemi mwamba kanyama mutume kibazi chinyi cyo komenya obwecho wakane fees robelio oyobo igobo kwelike na goso ase university yo nonyane ko bagendera ase litukolia ngyo na ngiende na boigo ase echume yengima ondekero kendo le isiko abona tagocha naye bwangu lakini omorobelio yonto yoeta matukata igo yo tacha lero angyo ndiro nande gata chankyo nawe go mambinde nero tugureta matukaya atatu aso kwaligania abana kerokenda abande bakorwari igo goikera Jumatato tugwenete kogendera kobaligani lakini onde naro nerare mono kara ache within a week tuli gushikira mwana uyisiko batiko jakara misi na ijuma kwachakiri ndokoroka orientation barai ababorokiwa Emanyie University yo nigo boigwanyarako bakobaligania abana banyarako bakwelike na wikirana ase university litukolia lero na boigo kubaganeria amaya chinga kibaragendere koba bakogendera nechisemi chiabo. People from different ends of Kenya, from all the 47 counties, tumewakaribisha sana, feel at home kwamba Kisii University remains the best university of the 21st century. They admitted in Kisii University to join all our clubs and societies that they may be recognized by the society. I can urge the government like warakishe so that wapiane the scholarship and help ndio wanafunzi hata waweze kuregister units
so that they can be able to do the exams. Kolenga no gutuneni gobanyira ko bogoteba nige university ya Nyareko bayikwebanga asubwamo akwenekia buna abana babange bakonyara ko bagwikirana gaiga banyira ko bakwariganirwa nabo igo kwenekiwa buna banyareko bakorokiwa asikinsemo ao bagenda tukoba bakwerikia kuri Patrick Taseni Ndizi TV kuri University ya Kisii eye kutoka Emanyie County ya Kisii Literane Josephat Amese Biyamono muri kito Josephat Amese asoroboche rwa senchera yoboikirano gotigana yibono mwancho mo ligereto murekera mangana lengeto webiyamono bosalia ebikorere bigokorekana ana sensemo ya keroka gatia Emanyie kurwa sensemo yibono ni gobesokire nakonyara kugikerie o salia babere bogokorekana sensemo yo asebono baganira nsemo yo bolende komekege tambokero kyabwango na gotingyo bolende ana chinsemo cyo bunchiria Emanyie nsemo ya keroka asega korekia bwango igani o yakorekana obutko bwokira rero awasabantu batamanyiri baba gusagana egetaseni kya mafuta kya rubis ase para ya keroka sotik igento bono abamenyi bechinseme cyo babere bakwemurunganirya nakugania oborendi obutingu kobekwa gekogeranigo bamenyerete obwoba omurikito Mildred Momanyi nekirane nseme cyo nogotolganira boti rokobwatia Nasani Bashir omukonyi bw'omunene bw'abanyanyimbo masabanot okoyenekia egekore ase bibago bigotebekana byeboranitin chibunduki byasaganete esebrum ase getaseni kya mabuta arubis ase nsemo ya metamayo keroka na koiba angechi shilingi chiribu isano na ibere. Ningependa kuangazia kidogo kuhusu kisa chenye kilitendeka jana usiku mahali inaitwa Rubis petrol station hapa Keroka. Ofisasi yetu waliweza kupata simu kutoka kwa manager anayeitwa Isaac Clinton ya kwamba wafanyikazi wake wamevamiwa kwa hiyo petrol station. Ilikuwa mida ya saa 9 usiku. Nigo ibibage byo bigotebekana gukora obusagani obwo chinsa isano na ibere chabutko ase basibete abarendi begetu ekyo chingoli nabo igoko batigera chingoma inge. Ofisa yetu waliweza kufika pale na wakabainisha. Walipofika waliweza kupata askari watatu wale wanalinda pale mabawabu walikuwa wamefungwa, na wakasema ya kwamba watu waliweza kuvunja mali ambapo inaaminika ya kwamba ni safe yao, ambapo pesa ambayo dhamana yake ama kiasi chake mpaka saa hii bado hatukuweza kubainisha. Uyo igano yomo bwabakoli emiremo asegetu ekyo okorera engane yo asebonere ntunde ya kabere obusagani gokorekana asegetaseni ekyo kya mabuta ye petrol. Nagamba boneta obisigabu bakaye bakabuna CCTV konyara batire CCTV ko rusiko bakasambi bakaye bakabuna CCTV bakaire chibesyarenge obisi yo obisi abantu basikare bakeroka bagacha ko investing kyabo bagacha nariyo ko biyagwe kabya basikare na ba na soja chikoresa lakini abantu umbayirete awaje ko investing botuko babwate bakaira ko bitu bakaenda nero bakabwiri bakaira ne bibuli bakonyara babunira tunda ya kabere ntundere ya magana nento ibirwa one ne ntunda ya kabere. Abanyanyimbo nigo bachakire ubutuki bwaime eliyo kumanya abali abayikiranete ekebekyo. Tuanze uchunguzi ndio ili tuweze kujua ni pesa kiasi gani iliibiwa, kwa sababu watu waliweza kuharibu ile kamera ya CCTV, so ikawa hata kuwajua ni watu aina gani ama kulingana na watu walikuwa wanasema walikuwa ni watu kama 10 hivi, sababu pia walikuwa na wasiwasi kidogo kulingana na vile walikuwa wametingizwa na hao wajambazi, lakini walisema walikuwa ni kama watu 10 hivi, ambapo wawili baina yao walishuku walikuwa na kitu, isipokuwa kilikuwa giza kidogo, waliona ni kama bunduki, lakini hawangeweza kueleza ni bunduki aina gani, ndio walisema ilikuwa inakaa kama bunduki. Ripoti ya Egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Biyamono homurikito Mildred Momanyi asorobote rwa senchera yoboikirano. Togotikana nayo nigo omoroberi obwoko barikia abagotu abari no borema nabo igo bari batari kwenyara inse ya inua jamii ogendrete ase chinsemo au Emanyie County ya Nyamira omoroberi nigo cha kabene oyokorekana ase egeti ya Jamhuri Emanyie sub county ya Nyamira South.
Kolengana no muteneri we sub county ya Nyamira South ni korazirio kikubwatira namo nomo DCC we county ya Nyamira Access Nyamira South ni Governor Florence Obunga abereka goti abuna babegete mirobere ine ko ene kibuna abantu abagotu nabo igwali bale no bolema ase bonsi bali batari kwinyara baguchugurikiwa gwetera asomuroberi ino naboni gate biro bunondo wensta abaseko ngaino anyare gwakana chibesa asokurikiwa ko omuroberi ino goti abuna abantu beso kimba chikutarra chinsemo ko ene kibuna bali batekerane ase chinse mogete mbabe bakwelikia muri keito korwa se county ya Nyamira job mangi na ikirana sayo na gutwariganira roboti umuroberi bokorikia abantu barense umuroberi oinwa jamii inse ya Nyamira South nigo chaka segeti ya Jamhuri Gardens asoigoro no mokonyu mo county commissioner Florence Obunga want to officially declare this exercise officially launched. Tupige makofi. Niga abantu baba bagwesokia ase obunge elinde kolikigwa Wanda kiongo tabanga serikali yetu sayo sini asogutunyora wambito ruto murugya torugatia toruma Eji bese kinji tokonye togore no na mariogo yegareje abantu bunantu ntubwati bantu bagatwaje bese gora mariogo abari kolikigwa nse umuroberi oyo nabagotu bare igoro y'emyaka 52 batari konyora kibesa kya pension abana chintakana n'abakurwa chinka kitari kwenyara abantu bari no barema waigoro ime ya Nyamira South nigo barabi bakurikia kera ekenyoro program vile tutaendesha hii registration for 15 days kwa Bonyamatuta chache na kesho tutaenda Bonyamatuta Masaba Nyerere dispensary. Omovisa o social development orosagira Nyamira South Nicholas Rioki na saba bali no kugani bokolikigwa wesokia elinde baba kolikigwa no barema amana jitakana pia bagoto linde banyora siringeri fumbiri kiromutien echo jira beji ko bakwa. Tafadhali kama uko na pension usijilete boigo abali no barema mbase migo wesokia elinde kolikigwa person with severe disability sio wale wote wanasajiliwa katika huu mradi na ndio wewe usajiliwe katika hii mradi ya person with severe disability. Utaratibu ni upi au unatakikana uwe vipi? Person with severe disability tunasema kiserikali kuwa ni yule ambaye mlemavu ambaye huwezi mwacha peke yake na anataka attention. Ensemo y'abana chintakana na chinka kitari kwenyara abalendi babo n'abayiboli mbasa bakoleta abintu bikorokya bunambale no kuganegwa gosirwa. Tafadhali mtusaidie tuandikishe watu ambao wanahitaji msaada. Pesa hii ni kidogo lakini iende kwa yule ambaye anahitaji. Korende abamenyi be county Nyamira mbasa bakoba maiso na gotanta kungaino nonde bwensi ekiagera umuroberi oyombosa toganiri gwakanira kende. Hii registration ni free. It is free. Hakuna pesa utalipa. Kuna wale ambao tunasikia huko mashinani wanachukua pesa kwa raia 500 wakisema ya kwamba utakuwa registered. Tunasema hivi, usipeane pesa yako kwa mtu yeyote. Registration ni free na utakuwa registered na ofisi either ya Children's Social Protection ama Disability Services. Sawa sawa? Tumesema usipeane nini? Usipeane nini? Usipeane nini? Mtu akiitisha pesa, chief ako hapo karibu, report that case to the chief. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.
Mbiya muno mulikito Job Mahangi asorobocherwa senchera yoboikirano kurwase county ya Nyamira gotegera boigo mwancho muligeria samangana ringete yokulikio kwa bantu bagotu abarema na boigo wale batari kwenyara ase county ya Kisii boigo nigo omo county commissioner Tom Wanjere nera cha kibeno kurukiwa kwa bantabu ase county ya Kisii na Wanjere nigo na rege kurege tindi gochia sebali baranyoro bagosaba kibesa eriko ne kibuna nko bali kibale abantabu bale nobogotu chinga kichibogo niga garurege kurege tindi asali bagwikira ni umurobere kone kibuna nkonyo kora bara senchere yo bwasi ole batali gwanchereria no nyangake muroberio yo nigo okorekana litkoria lero bene asense mo ya gesieka imeye wodi ya marani ebunge ya kitutu chache north aseba nonya nabo bali babiri bakora emirimo ase serikali baboriwe gotanda kwerikia aso muroberio yo nigo ragendere goikachi kibere mulikito Demo Steven Namange korwa omotenyo yochaka niga serikali gendretio muroberi bwo kwerikia kwagatia abamenya abagotwa muna bali obwato borema gwetera bisi chava chief image sub county ao Karibu sana kwenye county commission yetu sub county Marani na Kibera West location. Welcome sir. Lero nigo mo county commissioner Kisii Tom Wanjere ikirana sensemo ya gesieka mwakibagendi sub location ward ya Marani korototo goikirana kwa murobiro yubwo kwelikia. Tumekuja vile vile kuandikisha wale watoto wetu walemavu na pia mandugu zetu walemavu wale wako na kwa Kiingereza tunasema severe disability, ile ulemavu wa hali ya juu kabisa. Pia tumekuja kuandikisha wakina mama wazazi wetu ambao wamehitimu miaka 70 na zaidi. Hii ni mojawapo ya juhudi za serikali kupitia kwa mpango wake wa social protection kwa wananchi wa zile makundi ambazo tunasema vulnerable. Serikali imesema tena iandikishe upya ya scale hizi kuhakikisha kwamba hao makundi ya wenzetu ambayo nimetaja aendelee kuishi kwa hali ya upweke, aendelee kuishi kwa hali ya kuhuzunika. Omurobero yo nigo kogenderirwo gweterera njira ye mitandao asebaria bonsi babwenderete kwerikia basabiru kwana na masakara baganiri yekene buri mugoseboliana ni botaiyo tufanye mambo ya haki, kitu ambayo hata mbele ya Mwenyezi Mungu utakuwa umefanya mambo ambayo hawezi yakakulaani. Tuko na wazee ambao wamefika 70 years na kuna wale tayari waliaga. Tunajaribu kujaza hizo peni. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto na bangete buya andate betengereze murabe moko nyora abo bali usia bataranyora ari kisina nanega 30 obegete sumuko babanga manganao bataribi chinga kiechecho abwatani korwa visio mujumbe wa kitutu cha North Jafet Nyakundi nigo bakireko kwemerobeli agendereiri na visio mujumbe amone serikali ya Kenya kwanza. Mheshimiwa Jafet tusimorote arosiri kipara pare jimaiga epare aleni etrimo kegende gamate esieka egende gochiruga moroje abeke moro mugwete kazi ngine huko ngambo moroje chicho cha arosi walia wanga basigari ngoje baro balende kawega igeko no kwebura ane nyingwe la triasira ngoma no bakoro ngoje gusira bole sasa wale basigari bako bera alio no mundaje kuibaga. Wakati huu ni wakati wa msimu wa kulima, na tumekuwa tukizunguka kaunti hii tukihimiza wananchi wafanye ukulima ili kesho tuwe na chakula cha kutosha, na hii itatusaidia kwa mambo mengi. Omurobero yo bwo kwerikia nigo ragenderirwo goika chitariki 13 omotienyo yo kianda. Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya gesieka Marani Ward ebunge ya kitutu cha North erietariane Ndemo Steven
Mbuya mono umurike itonde mo Stephen ase oroboti ururikirane kero togotigana nayo nigo umurike monene bwe kyama kia UDA Cleophas Malala aboririe kyama kia Mani National Congress ANC na boigo Ford Kenya bibe biko bunwa na mabwatani abo kwosoa ase kyama kia UDA kurengana na Malala ni gatere buna inenchire yemo yoko konya kyama kyo kia UDA gotwara chinguru anana soko yarigania sobo choryo bonene bu mwaka w'ikibere na 2022 niga haya kwana ya ase kaunti ya Kakamega kerare ko mwarigania yo kabero mo governor we county ya Bungoma Wycliffe Wangamati oyo banonyara gotike kyama kia DAP Kenya na kwebwatana ne kyama kia UDA Cleophas Malala ni gamentre gote abune kyama kia UDA ni okagendrete kubeke mirubire seine eriko nyara kwane kibunanko barigani kere na kubalikia bwatani abanga kuro chingongo chonse egenta sabiro ne byama akonyara kubona na kwebwatia asomo ulibwa Kenya kwanza ananase kyama kia UDA semirubire bochoryo bonene bole bosio nabo nigo abere kagote yabuna mbachikonekia ngotana na bali chinsemo chinyinga asokolikia kwebyamebyo azana nawe kyama kerikia Amani National Congress ANC gekora wana msale mudabari batebiru namba likikubuna kyama kyabo eligosoa UDA. Na unajua tumedanganya community yetu for a very long time. That is why hatujaifika kwa urais. Tumedanganywanga tu tukifika kwa siasa tunasema share ne share. Alafu mnazama. End result ni kwamba mtu mmoja ama watu wawili wanafaidika, the entire community inazama. This time round, we must prioritize our community. We must be strategic. And the only way Luyas wanaweza fika paka pale juu ni tuingie kwa national party. Na mimi ningependa kuomba Waluya wote waingie kwa national party ambayo inatawala sasa hivi ambayo inaitwa UDA. Monchu muligire bono na mangeto kwaligandetia semaragoba ya bono kolende tigatonyora match. Mwanchu muri toko irana ni gotoko ira sensemo ya kabere studio iri tomanyore Sultan Ubangi atumanye nare ya twari nikora sensemo ye chigosori timetire rengiara akwane ekero manu babete bawito national na manya no kwari gochia mutali mangana. Yabu television ya Ndizi TV Vono na bukura yugoncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliubwekere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echichi ya sorogonkoro wa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echichi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bokoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes guseo bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV Obwansu
Vumo Gusii. Bemono Vincent Onyancha na Evelino Sero kurwa sense mendio studio mwanchu muligeria bagotanga Man United gusenga kigusena kikolende batebanga magana na 3 Man United nigo babege tuchigoli sato igoro chitariki sato bakanyorwa baka Arsenal chipointi sato ase ligi ya EPL kolende taria yunta getencha kire omogoro bolero bakunduka Victor Sultano bangi toecha kire kurwa ase Kisii County League agwase timu ya Mosora FC bono na bwa Nyangongo we ligi ose we ligi ya county ya Kisii emenyekanite buna Kisii County League maiga yoko bayikora guseko bamenya etimu ya Mayaka FC egoriemo ase ligena risegero ase egosoria negatigwe ase getigia Tendere Grounds egati yabayikaranete ase egosoria yo ngamo nababwatani bekyombekeria FKF korwa soro sagia rwa Kisii na boigo ababwatani korwa ase county ya Kisii gati abo Richmond manani oyoro munyakirobo bekyombe gose bwe committee chigosori ase county assembly ya Kisii obaenegati ngamba chikobe komokia une county ya Kisii koene kingam gosira bale egosori ase binyoro modikito captain 001 Demo Steven na igete enseme yo nagotwaligania orobotiro kubwati magega ye chigosori chirombe ime ligi ya Kisii County konyara kwa bachikoera etimu ya Mosora FC na Mayaka FC konyara kwa baba Nyankongo nigo bomeranite igora asegeti ya Tendere kogosori chigosori chi finali chikunyoro mo bwe ligi ya Kisii County League. Magega yechitagika emerongo kenda konyara kwa bachikoera nige timu ya Mosora FC enyorete ubwe gole ya Masebosa bono kwa baba Nyankongo be ligi ya Kisii County League omwaka oyo. Richard Onyancha ege wa Bisaka tunacheza fiti Kenya tumetoka Mulani tu ile tu tulikuwa na saidi mapema tulijiandaa mapema mazoezi tumepiga hadi siku ya leo so game imekuwa tu rahisi kwetu to challenge zimekuwa mingi tumesimama kwa game kufua lakini sisi tumeenjoy game tunacheza. Mimi naitwa Charles Kangwana kwa wale ambao wanafahamu na sio kwamba mimi niko biased kwa timu ambayo imeshinda lakini ni kwa sababu ni vijana nyumbani na mimi nilijiunga huko nyumbani Mosora kwa support so that to reduce hata crimes huko nyumbani, mambo na watu kuingia kwenye dawa za kulevya, watu kutumia pombe, watu kutumia bangi na nafurahi sana napoona vijana wanaendelea kuja pamoja kupitia michezo. Wamepata ushindi, haijakuwa safari rahisi, hawajapoteza mechi yote ile wamecheza kwenye ligi. Ushindi wa leo unamaanisha kwamba wameenda unbeaten kwa ligi yao yote na nami kama yule ambaye nimekuwa karibu pale kuwasaidia hapa na pale nashukuru sana Mungu maana inamaanisha kwamba ile hatua ambayo wamepiga hapa mambo ni mazuri hapa Regional League wanapoelekea kwenye mkoa wa Nyanza. Asoma yegoyukarane tugu na ababwatani korwa chinsemo au chigosori gati yabo ekyombegia Football Kenya Federation na ababwatani be serikali ya county ya Kisii ensemo ya chigosori nigo baterune kirenga nkero yo kobeke mirobirira chikobage gokonya chigosori korwa ensemo ye binyoro elikolera ebiegwa birasa ababwatani na abanchi be chigosori. Gavano ito nabegete chibese atotebia chire county assembly chibese chintu abeka in the next 2 weeks go chakatore governors cup etogo chiko chaka chibese njikaro eto taite mokora masoezi buya bare bangane tigo ikaige kwange lakini watanyara bakoraki watanyara goika so igonta etemo baba toereru mokora masoezi buya naende all the teams that participated today watapata awards. Our governor mnamjua? Yes. Ni nani? Barati amesema amewasalimia kwanza. Amewasalimia sana na amesema muendelee kucheza nini?
Maega ya chosori cha ligi ya Kisii County kogosorigu niga sentunde ya timu ya Musora FC banyereko banagwa banyankongo be ligi ya Kisii County League yakabunda banyankongo na sentunda ya eta abwa se timu ya Tendere FC aba beta banyankongo ase ligi ya Kisii County League ase bono batero na ligi atigaire noko beko mokiase ligi rebosie ligi ya Nyanza Regional League bone kibuna evi ya koruchinse mo cha Musora ya ubosio wetera chigosori reporter ya Ndizi TV korwa nsemo ya Tendere Grounds Secretary Nendemo Steven, Captain 001. Korwa sensemo ya Tendere Grounds mwanchomori yango ireweika ase ensemo yigeti kia Nyanturago Stadium wase enchera ya moyo kane kingango ke yabale emoroso boko babisi ase kegetambe gosaba koba ase mirimo yabo ase kegetambe abali kikorwa sorogongo rwa Gusii bamanyakanete buna Kisii Scribes FC ni goba aliganetie egosoli ya kebosani ne timu ya Sparks FC egosoli ya erete makali yogotebekana goliende babwata dikorwa se kelabu gose gorwa se timu ya Sparks FC ni gobarwe tokobori usembarwe tomogokobo sogwaka enkoyo nabaralia na kubasaba kwene kibuna ngo bakonya bare na kubasira sokonyora chi uniform na boigo ebikoroto byogwakira umupira ensemo yabaliki nigo na boigo wa negative na gose bagokerete egosori yo iye kubasira na kubakonya gokeya chinse cyabo chikoba asemeremo iye kwene kya omoroso omonge na kubasaba abarayikuru asorongo rwa Gusinga kwene kibuna ngori osi yabale ebiti asorongo rwa Gusii bune nchira ya moyo gusira egosori Kurwa Sparks United twagokire gocheza na Kisii Scribes tunalero kiagera twaligani timu piro we friendly na kenda twacheza Silvia njora ma Wasandons ikitwale ko sabangelinga na ino abana habari kiara muachira ali town na motoka na moko toikilie ndo mangani to gali na motokanya no ne chesia yemo ani bikoro toiga at least ntonyare toko scout mutu kiara abange bali bijana mubwati kasi bakora na mama ite football pace twabe to wakati friend chinyinga sa meeting etano yaire yemo piro twakale no yomobo toko tukani steam twakana chitombira ngambi ya mono asoko tukalipisha seme pire me mato beto waka as part of nabadike ga stokora is part of break monotony from office tonzo wake me pira bune na kalosio bosani na balito tunya correct story mupiro ngo akanole amuraba gento ndabaganie tigabe komukia both in class and in the field. Egento kenenda chiko chokone barai asense ya Kenya bajumbe aba MCA babeke resources asa mangana imepira bagache biti kera twanyorere nga chinsemo gosorongo rwa Gusii biti bibwate challenges abakonyando babwate gangene ne kogosoria korende ebitimbio. Tumeweza kutimbishana pamoja na timu ya Sparks, timu nzuri sana na lakini leo hatukuweza kuwa na mshindi. Tulikuwa tumejipanga na mambo matatu, bao tatu lakini haikuwezekana. Kuna wakati mwingine tena tutacheza na wengine. Kuna watu wengi sana katika the professional field. Kuna walimu, kuna maaskari, kuna wanahabari, kuna madaktari. Ni vizuri tukiweza kupata nafasi, waweza kuunda timu, waweza kuwa ukicheza. Niposa una break ile monotony ya kuweza kuwa katika ofisi katika wakati mwingine. Maiga yogo chakabene kwe ligi ya KPL gose Kenya Premier League chigosoli chinde gose chiligi chinde inse kiombegia FKF ni gobo asebono chire asomo tumoko ase gatie chitimu ase chiligi echo chaireli bageli ko ene kibuna ngwe aligani bale bosi bogo chigo chakagwe chiligi echo el timu ya Gusii FC gosoli ase ligi ya NSL ni go yaliganetie egosoli ya kebosani ne timu ya Gucha FC bosi bogo chigo chakagwe chiligi echo ibere ababwatani bali Gusii FC ogose omo team manager we timu ya Gusii FC nigo asangete ega maiga yagosori yo yagetwe ase chinsemo cha mosocho nakoyara makali yego tabekana goliende gym nigo ayenekire buna timu ya Gusii FC nigagenderete nimero belio yakoyene kingangwe kabale chinguru bosio bwe ligi ya National Super League yerobeli go chigo chaka chitaliki 15 na emo chimotinyo yiga okianda.
Nasema friendly ya leo imekuwa ni good friendly for us. Maana tumesubject first team yetu kwa hiyo friendly ya Gucha ambao wamekuwa good side. Kwa ni a good test match. Wamekuwa tough team kuwafunga. Defensively wamekuwa very sound. Na ni game nzuri kwetu. Nadhani vijana wamestrain, wametaka kufunga kwa lazima. Ijawezekana juu Gucha wamekuwa firm kwa nyuma. Imekuwa ni a good test match kwetu. Okay, naweza sema attackers wetu kidogo au kwa sharp na normally kwa defense yenye wana sit back hivyo sana, nataka mtu mwenye midfielders wenye wana carry ball wanaipeleka kwa opponent, lakini umeona tujakuwa na midfielder anaweza carry ball kupeleka hapo, na something tuna work on, na tuna hope before league ianze tutakuwa unganisha hizo pieces tukuwe na team yenye inaweza compete kwa league. Beoro mancho maligeria Petronira mokera gontenga chinsa chia toireire kolende inyora aseligeli ya KPL negendrete timu ya Nairobi City Stars mpaka soletie na Bidco United na Baigo Man United na Arsenal mpaka soletie litukore goro chikoraga chinsa isato ni nchoko manyeyo amona yanda mange ko aliganretie korwa ACMS Emanyie chigo solili bagali ya captain 001 oyo na kinga ayaiga agwikere asenchira ya benengo koira ngambye muno asoko gendera kuligelia Ndizi TV bakonduka Victor Sultan Webobangi unabotambe ipo siku tuzidishenia jalali halali tumirane chinsa isoto. TV obwenso bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mwana na ndo mwanchi omuriye ibonekero gendrete ko bwate nambia mono Sultan korwa sensemo yenda samangana yama yakegima korwa sensemo ye chigosori ko igobona ebintu mbitato chigolisato starkisato alimani yago tuji lakini taimana ekamenderasa no chi point isato ibo mambo ni matatu mwanchi omuriye ibona inaro twa kwariganirite korenda mangene no chikanyora senchira yobwekira no chikoraga chinsa isato. Tugendera tubwatia semtandeli ya Facebook na boigo na YouTube Ndizi TV News Digital na boigo tubase kwa Ndizi TV News rutero kubwatira nere goetira somo no bwimanyiririo igakuru kwa Joshua uta Petronira mukeira nero na kichibi chaniriyo gicha wekere retriane Evelyn Osero Petra ni chenkuru kwa Vincent Onyancha.